لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saudaraku, sebanyak 70 orang calon haji dari kota Banda Aceh yang tergabung dalam kloter 2 akhirnya memulai perjalanan. Keberangkatan rombongan haji 2022 ini dilepas oleh Kasubagti Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Dr. Aida Rina Elisifa BACC MM di halaman Balai Kota Banda Aceh, Rabu 15 Juni 2022. Turut hadir dalam pelepasan tersebut terdiri dari Biro Isra Pemerintah Kota Banda Aceh, Kasat Pol PP, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kasih Pai Safrudin SAG MSI, Kasih PD Pontren Said Khawalid SAG MA. Di hadapan para calon haji, Aida Rina berpesan agar nantinya pelaksanaan ibadah sebagaimana tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, M. Iqbal SAG MH, mengingatkan agar para calon haji bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah di tengah pandemi COVID-19 yang mulai mereda. Apalagi mengingat kuota yang tersedia sangatlah terbatas dan para calon haji pun telah menunggu jadwal keberangkatan yang sempat tertunda. Momen haru dan juga kebahagiaan dari pihak keluarga calon haji mewarnai acara keberangkatan. Cukup banyak pihak keluarga yang ikut melepaskan kerabatnya yang akan ke Tanah Suci. Doa dan harapan ditujukan kepada para calon haji pada kesempatan pelepasan keberangkatan tersebut. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan fasilitas sarana transportasi, juga memberikan pengawalan oleh petugas hingga sampai di asrama haji di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, tim Kemenang News melaporkan.